Unajua naposimama hapa naona kinachoendelea kule. Umeona neno na wanazoma likambomoko soko kinoi kuna. Na najua sababu nimesema mtoke huko watu wote wa security. Mimi najua. Na hivi tina nini na hivi sio na kuna bwana Yesu na hivi. Na nafikiri hii wote Waislamu mmeona. Na kanisa hilo Yesu na mizima bomoni. Tumewaita watu wakati kulikuwa na security, kulikuja hapa mtu. Tangu security na waki kuna wote Islam tumeona walipotoka mnawaona wako hapa. Kwa hivyo najua ninachofanya. Najua kabisa ninachofanya. Ngai Mungu na yeye yuko na sasa. Security na waheshimu. Na kazi yenu naipenda. Lakini inapofika kwa wakati wa watu kufanya uamuzi wa imani hatuwahitaji pale. Komi ele ya watu kosala examen. Kwa sababu shetani anatafuta sababu kidogo tu ya kuwazuia watu. Na alugala problema ya mke habari resuscite. Ni kweli unaweza kuwa unashukuma Muislamu lakini nyuma ya huyo Muislamu kuna mtu anataka kusilimu. Kwa hiyo security huko tindi kama musulmani zoka ndio. Kwa hiyo ezana mtu ali Islam. Kwa hiyo nataka nieleweke vizuri. Na lingine wewe kanga imalamu. Kwa hiyo wakati huu wakati huu kwa ajili ya muda na tango eleki na Muislamu usiondoke kabla hujasikiza matangazo. Mishindano kwa ngotea avaa hayo kao tokoloba. Kabla tuwasilimishe avaa kwa selongera Islam. Naona kuna kelele nyingi. Na muone makelele isali. Acha tuimalizishe. Tupika na makelele. Haya kunja ngumi. Yale kangalo boko. Kunja ngumi, kangalo boko. Zingisa vizuri. Ningisa kisawa. Ningisa penja. Ningisa tena. Ningisa penja makasi. Ningisa tena. Ningisa penja. Kidogo. Kohoa kidogo. Mara ya pili. Salamu mkaongeza sauti. Ongeza vizuri. Ningisa Mungu. Kwa hivyo tunageuka kwa ndugu zetu hapo. Totali bande kuna bisho baye. Naona meza imekaa vizuri. Na moni mesa evandi penja marani. Hapa mambo yani ndio tumeanza mkutano. Shikoyo ndio lishangae bani. Hivi mimi sijauliza ruhusa na tuni permission te. Na siulizi ruhusa, tunape permission te. Nasema tu kama mimi. Lakini naomba mtaangalia hilo. Huu mkutano wa uwanja huu. Mkutano wa uwanja huu. Lishangae plus hiyo. Mimi kama mimi. Mimi kama mimi. Na nafikiri na wahubiri wenzangu. Na kanisa linazoko tunaona ndio kama unaanza. Na Monica lisanga bandake ndio yango shikoyo ibandi. Na sifikiri kama itakuwa hekima nzuri kuapa kesho. Hiyo ni mimi lakini nisalaumiwe. Hiyo ni mimi ndo nasema. Haiwezi kuwa hekima nzuri kuondoka kesho. Ndio mkutano hapa kama unaanza. Usiogope gharama ndugu zangu. Nairobi wewe banga de passe. Bana moni lisanga. Lokola ikosila lobi na place yoyo. Boye alobi pona yeye amoni lisanga ndio bandisi kona place yoyo. Haibandili leo. Hebu wangapi mnakubaliana na mimi? Wewe ni bondi mami na ngawe sikamoko. Wangapi mnakubaliana na mimi? Wewe ni batuboni bondi mimi. Lakini mnajua kwa hapa ni gharama na mnajua ni gharama. Hebu mkono juu. Wote mnaona maboko ndege mazote. Za depanse haya ngoja kwanza tumalize na hili ndio tutajua kama kweli tutabakia hapa au tutaondoka. Sasa la shikoto sisi sana bangoto basi kitokika la hapo lobi ndesuka. Toe basi kitoko continuer, lobi to continuer te parce que pona yeye lobi lokola amoni full ya bantu babandiko yeba verite na place noyo amoni ndeto bandisi ko lelo to bandake liboso yango ko bandate ko bandane yango bantu babandiko comprendre esima na bango bako comprendre bele ko le kabane deshe ya 5 to continuer takibir naomba kwanza tusidimishe hapa yesha vitu zishangae mimi ndo huwa niko tu hiyo ndo mimi nitaendaga wewe tango zaraki referent pasteur nenge obandaki koteya sankolemba ndengai imamu amisi dokodoko soki na tele na matera apo ko continue koteya ti ba ere eleki ba tika likolo takbir sikoyo toko koti sabango na Islam omoni bato wa kota Islam waweza rokola bato bakoti na gay siko
siko guerre ya ba musulman na ba non musulman ba ndeko ya kotumula ba musulman liboso eza lisusu te. Biso awa na Congo na bandeko na biso wana oyo nano bazwa ya kokota Islam. Biso toza bandeko tozali na problème te. Sikoyo kaka sikoyo bazokota Islam na miso na bino ndenge bayaki. Ne mettra point de vêtements de femme. Mwana mobali akotia te biloko ya basi des chaînettes et des boucles d'oreilles. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Takbir! Sikoyo bino nyonso ozali awa mbala moko ya mibali na ya basi bolanda maloba oyo naza koloba bozongela yango. Avant ya koloba biso nyonso totombola loboko ya droite, totombola mosapi na biso, kotombola mpenza boye ya droite. Apres oloba ndenge tozoloba awa, ashhadu makasi, ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى رسول الله. تكبير! الله أكبر. Deux conditions na lingala maloba oyo bolobi awa botomboli mosapi moto nyonso ayebi mosapi. Apres bolobi ashhadu na ndimi na motema mpe na témoigne na maloba Allah ke azali te ilaha nzambe mosusu illallah kaka nzambe mei. Wa ashhadu na ndimi lisusu na motema na témoigne na maloba anna ya solo Muhammad Rasulullah aza motinda mi wa nzambe wa anna lisusu ya solo Isa Jésus Rasulullah motinda mi ya nzambe. Takbir! Otomba biso condition ezaite nde condition yango oyo pose la musulman na nde condition prophète Jésus apesi po mutu akota paradis. Un chef interrogeant Jésus et lui dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter l'éternel? Mokonzi moko atuli Jésus alobi: bon maître, ye molakisi malamu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Musala nini nasala po nakota na lola navanda libela soki na kufi? Jésus lui répondit. Jésus peut à répondre la question. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pona nini obengi ngai malamu? Il n'y a de bon que Dieu seul. Malamu azate kaka nzambe moko. Amen. Sikoyo mokonzi wana tulibela na yote. Nakobenga yote lisusu bon. Na obenga yo maître. Sikoyo maître, musala nini nasala pona kota na lola? Jésus alobi na ye, or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi, Kakabaye Bayo, le sel, Wabomoko, Dieu, Zambe Wasolo, et c'est lui que tu as envoyé Jésus. Après Baye Bangaï, Yon Zambe
Matinda Kingai Jésus. Takbir. Jésus a commis Matinda bien ensemble. Jean chapitre 17 verset 3. Sikoyo bangu. Dada oponi kombo nini na Islam. Bibi Mariam aponi kombe Mariam bana basi wewe baza kombe ya Mariam na bao baza kombe ya Mariam te. Wewe ambaye maninga na bila ya mosi kuna kisoe moske chapa 55 okoyana kaina yo akoma na yo ndenge ni kusugula nzoto ndenge ni kusembera Bibi Mariam takbir. Eza kombe ya bana basi ya musulmane ya Baswahili. Yeye aponi kombe wana Bibi Feza. Lobi na 13 wewe anakaena wewe mosike chote. Wewe ambaye ndeko na bila baba mwasi bora kisaye ndenge ni akolaka na ndenge ni kutangwa na Islam. Takbir. Directement papa oponi kombe nini na Islam. Ndio Mungu kaka. Isa takbir na bakretien yos na kanisi batu bazako tala pembeni yoka na mmese yoka batu bazako le kalibanda nabo bazako tala pembeni nabo bazali korea banzete nabo batelemiawa bamona kabisa na Kongo Islamu wewe to panzaka yango na Kongo naba ndeko bauti Tanzania nabo bakoti Islam ezaka kabo moko kombo na ye Isa papa wewe ozando yeye ananisikoe ata chrétien moko mabenga kaye Jésus azate me banani oye bazwaka kombo ya Jésus komi bandoina ye eza ba musulman kombo na ye Isa ndeko mibali boya mbaye ndeko na bino Isa après lobi na 13h oye na mosquée ya Chopa directement ozi mwanza mwanamke yaka na mosquée ya Chopa na kaina takibiri sikoyo kisasa na kobina na miziki ebungisie sikoyo ayoki verite ayoki mate Islam azongi na Islam kombo na Abu Bakr takbir lobi na 13h yaka na kaena yo na mosquée Chopa 55 Abal Bashar ye alobi ngai na lokola na koti Islam na kozwa kombo ya papa ya batu nyonso ya monde kombo na ye Adam takbir Adam yaka lobi na kaina yo na mosquée Chopa 55 kombo na ye aponi na Islam Salim kombo ya Salim okokuta yango mingi na bana ya Barabu nde Salim bandoina yo naba mizima msusu Salim bazari ya obele takbir bandeko boya bandeko na bino Salim lobi ya koyera kaina yena 13 na mosquée Chopa poli Yusuf ezali na Yusuf Joseph Charpentier ezali na Joseph mwana ya Jacob nyonso mbale Joseph Charpentier
Charpentier, ceux qui ont moni benga et Youssouf. Charpentier ou bien Youssouf Ibn Yaqub. Zambia apesobo moya mulai na kombo ya Joseph na patience. Takbir! Lobi oya na kaina yona moskecho hapa. Boya mbaye bandeko wa Mibali ndeko na bila Youssouf. Fadhali. Assalamu alaikum. Hapo ni kombe ya Ibrahim. Papaya bakruaya. Ndo ina yo Ibrahim. Aya mbio. Ibrahim. Zambe pesa makasi. Ibrahim. 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 Wana kusomba Zambara. Takbir! Oya kaina yo moskecho hapa. Okay? Ndeko ya mabali hapo ni kombe ya Abdullah. Asipila kandege babenga ka Abdullah na mkuse babenge Abdul. Zoka ndeza ni Abdullah. Papa ya Prophet Muhammad. Oya kaina yo na moskecho hapa sekansa. Ndeko na bila robi azalaki musulma ata mosquée bandai kotala lisusu te mais matin avec vérité amoni le père ba papa esali ya zonga na Islam na ye na kombo kaka azalaki na yango ata bungaki kombo na ye Ibrahim. Takbir! Na kaina yo na mosquée mama mama bayamba bibi Khadija. Bibi Khadija anabia kwa Islam akozwa kaka kombe ya mwasi ya Prophet Muhammad. Bibi Khadija oya nakaye na yo lobi na moskecho hapa. Mwana kombo na ye Aziza deja za mizima. Takbir! Baina kusipila tro mama oyo azimaele na aje ya kokola lokola ye na sepeli na imakasi kombo na mani oponi mama alobia zana kombo mususu te kaka kombo ya mwasi oyo abundira ki Islamu premier mwasi ko bundira Islamu profete atelemi aboye alobila bato nyoso dondi mangana za profete nyoso baboyi mobali moko Abubakari andimaki na mwasi moko Khadija pe yepe alobi na kozwaga kombo wana ya Khadija bona fona ye. Takbir! Ndio kwa yana kaina yona moskecho. Bibi aponiku kombo ya bibi Maryam. Maryam nde mama aboti Isa Jésus. Ye aponi kombo wana kwa azala mama ya mwana Jésus musulman. Takbir! Mama ya mbaye mama lobi kwa yana kaina yona moskecho. Elenge alobi kombo na ye Salum azalaki liboso mizima abandaki na bamizima me abungaki na korama ndai kotanga bosani sikoyo alobi akokontinue na moske ya Zitat. Takbir! Robo ya na moske chopa na kaya na yo bibi bibi alobi kombo na ye tango azali chrétienne kombo na ye babenga kaye Marie sikoyo lokola aza Marie azongi kaka Mariam mama ya Isa. Takbir! Mwana oyo bomoni aza mizima kombo na ye Nejad eza kombo ya Barabu. Takbir! Boyamba mama lobo ya nakaye na yo na moskecho.
proposé aza ndoi ya prophète Jésus poete na Islam ndeba Isa bazalaka lobi oyo na uskechwa boyamba baninga ye balusa mwinda koteo elengo alobi aponi kombo ya Ali parce que Ali azalaki porte ya mayele ya prophète Muhammad oyo baye lobi lokoya kaina bino ndeko na bino mobali alobi aponi kaka kombo ya prophète kombo na ye Muhammad oyo baye naba Muhammad nyonso bazali na Islam boya mbaye lobi oyo akaela wana chapa ye alobi Jésus lokola azalaka na bandoi na kati na Islam ye pe alobi na kokola kaka na kombo ya Isa osengela ngai na musulman na kombo ya Isa yaka lobi na mosketo kayo bibi mama boyamba bibi Aminata bibi Amina aponi kombo ya mama ya prophète Muhammad bibi lobi yaka na kayo na yo mosketo bibi bibi Aiset aponi kombo ya Aisha kombo ya Aisha oyo aponi azali ndoi ya mama ya bandimi bibi Aisha mwasi ya prophète Muhammad sikoyo mama lobi yaka na 13h na mosketo hapa wetito solo la malamu takbir kangalo boko